ezirimu loan zo burisa n'obuhingi ez'abashubuzi ez'amashomero n'ebitongore n'ez'ebihikirizi twikira amataji gito muri Ruhama Kashenyi hamwe na Nyanga. Esimu noti 782 89 noti 426. A+ Funeral Management ahabweko y'umwamenyerwa Francis abacho basi Kigoma Kizinda Bushenyi District n'obusaasi bwingi nabikomukazi w'Ekyoncho Areni ofire Sande ebiro mushanju okwikomene nihija ko kuterama omaka gabo ekibasi Kizinda Bushenyi erizobo kutandika na shaha emwe eyomwebazo nihija ko bushabeme bw'omugenzi St. Philip Church of Uganda Kigoma aharwo kubanze biro 8 kwikwe 5 okutandika na shaitani zakasheshe nabwanyu kuziko omaka gabo Chivas Kizinda Bushenyi District shaha mwenda eziyangwe ababikira Bishop wa Western Diocese and Secretary wa Western Diocese Archdeacon wa Kyanyakatura Kambuzu Group abakristayo bona abacyanyakatura n'abanyamukago mwena abakabuha batakabona abachivas Kigoma abanyabuzari abakwe abakamwa n'abanyamukago mwena mwabikirwa omugenzi mukama amuhe ecyumuro kirungi. Noshero kibanda cha motoka ekiri kwesigwa hamwe n'obuhereza bwa Warehouse Kagoland International Limited n'ekibanda cha motoka ekiri kumanywa amateka kiri n'ebihandiko byona hamwe n'obuhereza obwa Warehouse omuri Koranoria aharuguto rwa Mbarara Masaka metazi nce okuruga mizani hamwe na Makenke Barracks nituguze motoka nsya aha beye tari kwenda nshaho kandi eyori kubasa kuramuzaho twine burashika cha motoka yabanche na rempango zo kuremeramo twino buhereza obwa Vehicle Clearance Services hamwe n'ibiciro narashi Warehouse Storage aha kabeya kari kubasira buri omwe ebyo kwerinda byitu tebiri kurugaho nakace eshamba 24 ebiro mushanjo nitigura shayi biriza kasheshe tucinga shayi 12 zo mwebazyo esimu noti mushanjo noti 2 noti ishatu ina noti Excellent friends, bakuretera David Rutalo live in Rwasamire. It is a day. Abiro makumyabiri na bitatu by'ukwezi kw'ikuminebiri Rwasamire Stadium untungamo utaferwa ba MCs. Yo, amazina ni Shukran MC ndio kwa Sunday bila mwisho ya December tuingie Rwasamire mshai. DJs na besongozi. David Rutalo, I'm here to remind you that I'll be performing live at Edison and Friends VIP Lounge Rwasamire. Plus 256 na Nkunda Nora, Pastor Nabs n'abandi nyamwinji okutamwa bana ne 15 ordinary n'umutwaro gumwe VIP n'imitwaro 2 gold table n'imitwaro 30 platinum table n'imitwaro 40 yonka okumanya ibiri kusharaho no kwa bookings 07.12.2025 25 chendera mukaga asatu ni 5 na 07.8 15 nkaga na musanzu asatu ni 3 Burizoba no mugisa musego kwenyiriza izo yetungire ibintu byo kwesa omusaruni oyenyirize iwe n'abantu bawe ahali Westlink Beauty Shop Mbarara nituguza wholesale na retail ebintu bya saluni nka head dryers, entebe za saluni, hand dryers, waiting chairs, sterilizer, towel, curtains, trolleys, ebyuma byo kutega amashoke, makeup kits za buli mulingo, neck papers, sink za size zona, abyokukola hano no byona omu wholesale hamwe na retail. Nite twenka ba distributors ba Darling Hair Products omuli Burenje Rwizoba. Tushanje aha Garage Street, aha Abu Dhabi Arcade, ashunginde na Mbarara Shopping Market. Ninga tera 0.82 nshanju nemwe ananina atano ni 5 nenga 0.02 nshanju nemwe ananina atano ni 5. Chamunga People Sako Chaps yagaruka yagabura yakuretera ekihura cy'amwaka wagure emigabo 100 kugarura yiguru no singurira hente emigabo eri hagati ya 300 na 399 no singure nyana emigabo 101 okwisari 299 no yesingurira yebuguma yembuzi abemigabo 61 okusari igana no singura umufaraso muhango ahasigara okutandikira emigabo 6 okwisari nkaga no hangure bitereke nyamwinji ebirime nkoko omuceri soda shikari na sabuni ebihembo nibigabwa ebiro 22 byo kw'ikuminebiri buri gomwe no musinguzi tari mu karuru ebiro kiraho tera noti mushanji ni 5 25 abiri na mushanju ana na 8 Nehinda
wa Tivesto Murunzi twakutanjera wasiba kurunji eshaha nibereze ciro neshaha eyamakuru Agacencwire tugakusyaho ubutunu agashozi boma aho mu rurembo rwambara kandi urwijaga kusyaho agutakurundanirizo berinde Elias Rutugusa hamwe na Lois Gava worumo rwo bonero ngonkatakaga kuretira mbwijire katubanze tkorece ebukuru ebyija bgebembiri. Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Basigard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu musanzu ibiri mkaga na mkaga notina atal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi netambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Agacencwire kireki entebe kanisa zahwire ezo kwakira President Yoweri Kaguta Museveni omuricege gwa Nyenchakade naija tumusime ebirungi byatukolye cyo kubanza obusingo bwataye tunga mu district tongwize entebe kanisa ezo kwera NRM okusinjira higuru mwenu ni nsima secretariat ya NRM abantu abarkweshumba 10 batunjira obujanja bwa busha omur district yisinjiro numanya ngwisinjiro emyaka ena yone wire nita tusinga Uganda yona omuservice delivery. Kare ninyongera kutanjera omakuru gita Agacencwire orukwijaga kusyaho nda Elias Rutugusa hamwe na Lois Gava oworumo rwo bonero. President Yoweri Kaguta Museveni naza kusiba mu district ya Chegegwa izuba erya Nyenchakare kandi abanyamyoga umurutaya yorwe barara bamwetebekanisize. Entebekanisa zawiro mu Chegegwa okwakira mukuru w'ihanga oryo muhuru ryo kuronda karuru ko bwa president. Nyenchakare president naiza kuba ari mu district ya Kamwenge na wanyuma gumzemu azicegegwa okuganira n'abahagizi be. naija tumusime ebirungi byatukolye cyo kubanza obusingo bwataye obusingo butwina mu Uganda sazino abantu ne barora ne basemererwa ne basaba ne bazina paka Nyenchakara peace omuntu atayina businge tasoge na maiso mu kurakurana ndenda kusima kitinsa president Yoweri Kaguta Museveni nyonyine kusemererwa kwa amani muno nina vibe ya amani muno kurora omukuru w'ihanga neje kyaka kandi impura na amani muno kandi no kumutangira mu vibe ya amani muno. Amaduka agaruko kuguza myenda ya kineke hati bariyo bayore mpiha bayima y'abaguzi okweyongera kutandikira enyuma ebirebiho irehebi tugenzera amarediyo natira amarediyo kandi turabizemo motoka gukora mobilization ziterera abantu kurora nibayijja. President naza kuvuga n'abahagizi bahacaye cyawe komire omu town council ya Chegegwa buli muntu wena nyakuliyo atayine mwana na nyakwino omwana atakamuzere na nyakumuli munda nimbasaba kiro kya Nyenche gwena mwije mulingo gwembaganiza mwije kutanka saha 3 saha 4 mwije kizaniro wekomire mwije mwitekanize mwije mtangira ukisa Yoweri Kaguta Museveni tukatibwira kuga pasenti kena na itana ndababo akwa abantu betekanize kandi barozi nabere barugire batere ne kurakorana na sente zine zagabire PDM emyoga abantu bona basemereye gasha kwa Philip Murangira. Webare Philip Murangira twagumizamo na namakuru President Museveni ariho mucanga ecyatoro omuhuru yo kuronda karuru akaramugara hantebe nkamukuru owihanga izobe ryanyuma abazihu asibire mu district ya Bunyangabu hamwe na Kabarore kandi ahamyanye Giyombi ayacirwe kuyanja y'abantu.
President ayakira aba Patriotic League of Uganda abagizeho kumba bebembirwa umuhezi wa mkuru wa PLU Michael Nuwagira. Twenda ngutagire President Museveni, abantu ba NRM, abantu ba PLU tugire ekigendererwa kimwe cyo kuhagira flag, cyo kuhagira base, ebyo kushanga ngo munywano wawe kandi uri na structure moreover ukashanga otakurespecting ngo mu structure ukashanga uri ari independent ni kibi munonga. Omukugamba kwe President ayorekero ku government ya NRM ekoze mnonga okwera mu kazi okwetungura karugumbu kwatwa. Kurjirar President Museveni amatafari umushanjwa ge NRM EMO nigija kwera kurwanisa obworo nibura mirimo mu ihanga. Tafani kubanza tafani usinde iwe napikara hii na Kongo kumbe tasumsiye kumanya Yesu kutawanguka tele zile kwa jona abantu bafa ibintu bisiskara ubwire bw'abantu bisiskara hanga duferwa chikoto muno betena leo chwe kusinya mu Uganda myaka ine makunyana aba ikitayayo yubeza abanyarwanda bona ashabara batezi bakaruru okumwesiga omurundo gundi akagomeza mukumaririza ebitakahwire ahabwe ntunguka y'ebyanga obusinje n'emiture mirungi y'abantu ari obusinje n'engala y'abantu social infrastructure kubajyo hariyo amasomero mu Rwanda byora bajaho umushyaba cyabasi kwetu abena hibana betu kufuta ikimudo siraremu ahizire ngabezi koras ikabani yakoma bijana hari abatezi bakaruru atuganira nabo kandi batugambire government ya NRM as ya President Museveni eshemeriro kutamwa amani ekakora nyine kizibu kibura lya mirimo akuba industry park etekebwaho ubundi bya industry bigarukubwamo amani abagenzi bari tukira muri singamba yankipo abana basoma kwa President ekigambo cha education akipasiza amani nomanya government ya NRM enkiriza yeitweri tukasasana sasente rundu kuziraga hano na hali nabwe kino kunihira ngati his excellence ebintu ebimwe bibaire bisigalire ngokora ngaba ensinganto zatunga emirimo engudo zakorwa hati orwo rubimbi rukija kubana kasha kwa Jonan Singwire webare Jonan Singwire kandi ko twakorekere President Yoweri Museveni nyinchakare na jakusiba omu district ya Kigegwa okwe nayo arukuronda y'ubushagiki twagumizamo na namakuru mukamukuru wihanga mama Janet Kataha Museveni atongwize huru yo kurondera President Museveni hamwe na NRM Karuru omu byaro omu district ya Ntungamo ebureji agitongorize omuri Chamate Ward achai cha Chamate Secondary School omuri Ntungamo municipality ehururu etongozibwa mukamukuru w'ihanga Janet Kataha Museveni kandi agenderire kureba
ngo buri bantu nkaga na bashatu ab'obukiiko bwa NRM omuri buri kyaro omuri ntungamo buri omwe yaronda abandi bantu abari hagati ya bashatu na batano okureba ngo batera NRM akaruru no kushagika President Museveni. Ehurreegi neija kukorwa mu byaro byona 35 ebyo mu district ya Ntungamo. Rero mbwenu abantu nibo bahemuka habwo abantu ba Uganda tibakwemukiri habwo kwa movement nk'abantu egerizeho kugira kombeka ihangeri akataba kwenda kuronshinga mzegezeho kugamba amatafari ningashe Uganda iyi movement eteyiraha icyakwita ukutahanje ya Uganda kunkanyongere ikintu cy'insimira movement noreba movement obiye ijo mu ihangomu irembeirwe UPDF ekagara amatsiko mengi munongo mu bantu ababire bamazira umwanya bahwira amatsiko ahubwo kuba abasirikare bakabaturaha abasirikare bakabamanyirwe ukubona bonesa abantu ukutaho mu makaba kagayita bakataho mu cyaro bakakita mbwe n'abasirikare ba UPDF kubezire beja bari abantu aba very humble. Janet Kata Museveni kandori mukuru wa NRM mu district ya Ntungamo na government yarwanyisiriza n'ebintu byinje byekozere kandi ngo bishemerire kurindwa mnonga abukuba tariho government nyowe indarebere ya Africa erukute sente za government families abantu kombeka government kombeka families tariho any other African government erkureta sente from the national budget ekazita omumaka g'abantu ngo abantu bakabasa kweyombeka kwebesaho kombeka family zabo kugarura byabashobeire kutandika ebyabaremere ngo ihangara basi kubaho mbwenu abantu ba Uganda kuba kwatereire movement akaruru nibaba bahemukire ashabira ab'obukiiko bwa NRM nabemezi okureba ngo bahika buri muntu omukaye kumushaba akaruru mpaka hikiraho akatera okukora mobilization y'abantu baitu ngo baterere movement akaruru tishemerere kuba kigumere ahubwo kuba no kugamba amazima g'ebintu ebiriho akatabako mzee nagezaho kugamba icyo kubanza cyo usinge obwabire butakiba mu ihangomu structure yitu adakarayo ya structure based because structures tubahira amani abahereze kukosa kandi wena batambure do watudowa house person to father kureba ngubona abanyatunga banira karu bayikanaika omukarura kahwire abantu mtwaro mushanju ne12 tubaratira mu district ya Ntungamo kandi mu Uganda yona abantu bari kurenga miliyoni 13 tubarakatire Ntungamo twine abatezi bakaruru emitwaro ashatu nena nitwenda emitwaro nkashatu nena yenyini bona buri umorje yatera karu akuba n'ikintu kirungi buri muntu wena kumanya ngo yagira ekiyataho omukarura akopa ekikuma science so mukasha ubwitinde bwo bwasigara no gukorera kangu twaza umuruka ahamuruka tukubugana seru zona ahamuruka kandi twenyine tutubantu kuronda karuru nahabwe cyo ombintu byo ne tukuza kuba tukora no kurebeka ngo twakoresa akakira kariyo twaronda karuru tugere na time nangwa ni kurwo magomborora gitu tuze no magomborora kandi muri studio ya Ntungamo twenda this time around President Museveni at least twemgo percent kemwe 99%. Janet Museveni aina matsiko ngwentebe kanisa ezitirwaho zakora turwa President Museveni muri Ntungamo naje kuhekuchweka cyenda na mwenda harigana omukarura
kuza kutera 2015 ko kubanza 2026 gasha kwa Elias Rutugusa kare nanye mbere ndi achayi Chachamati Secondary School kandi okutongozaho ehurejo eyo kurondera NRM akaruru mu district ya Ntungamo muri Burundi ni kusima aho tweberaho na kandi webarena no kutorana kureba TV West studio makuru Agacencwire konko tubicirize tumureho tujagarukana n'amakuru agandi Movit Relaxing Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho umureberezi w'ubureberezi bwa South Ankole yayihanangiriza biciriza okuja okucira ubuhinje n'uburiso kwebingaho ubworo. Movit Relaxing Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game power. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ayo bari kuhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emboni, greens, obutura, eshwiga, kande echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine baraye murembe. Pooltable, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel kunjiri ebikiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezembaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija inkito zanye nunji ezi original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuletea chitara cha Bengo ni fermented beverage 2025 echirukuiza kwata hasine higuru okumara ibiro bishatu ebiri 12 by'ukwezi kwa 2025 chenjo jo mu chai 15 by'ukwezi kwa 11 chenge ko mu chai 12 by'ukwezi kwa 11 mubendo mu chai tizote ferwe besongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutahamune ngumitano kandi no tunjira echupa ya Bengo ni drink otaferwe kwangura ibihembo nga solar panels ya Christmas amasimu t-shirts engofira Bengo ni drink ente aprons
Steramo Champagne Fermented Beverage 2025. Kati banshuro ba Allen Interiors and Designing Hardware. Abantu bakafuru ba interior designing ngo mu ruburengero rw'izoba. Orino yombeka ninga no z'amakagawe hoteli amashomero ninga business yawe. Staya iro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura uburaya. Singizo muri mbe tiles zabushika wallpapers za toilet seats dressing tables and pillars shower mixers jacuzzi zo muri mbe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ibindi bingi kandi nubaguza kamwe hamwe na nokushura nabashango muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho zirukutahiram esumu noto mushanju 2 anani 2 abiri na mushanju 9 manager okitwagito kokatotira kabatakira emusita kizini DJ atuna na wiring ebyoma tugumisize shanki 2 bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju niteze nyine yo ni shara cake tukaza kumyumbo yawa pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Noireji Jemara Ligongo Country Hotel and Culture Center umwanya muntu cyo kurya highway ogo kutunziro cha mushana no kwegarura mamani ebirabi na mlebyo kwi 12 chemere ko byesoko bya Nohiri omutezi wa saxophone hamwe no muziki kwa DJ Hard Boy aha Nohiri ijoga ashura nabeka yawe ogwe hali live band na ba DJs abakabi ebirabi na makaga boxing day nigogo kids festival and family day izoba ry'abana kushaya bakazana n'abanyabuzane n'abanyamikago rero kusibura mwaka twegitebera shatune kimwe byo kwi 12 ahabwa izuba ry'ezagwa otengo fireworks hamwe n'abashoza ry'ezagwa rero twacira mwaka bwo 12 mukaga mu style ahakibanza mwaka kwato mwanya hati tera noti mushanje mukaga nshaje nibi 28 ninga za mukutu igongo.co.ug igongo ahebitaryewa ebyo biro bikuru birakolewa Christmas Bunyaruguru development sako yakuretera shitere Kenyamurungi ahiburirwa mwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 oteyirayo rero cyakomusha gutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwinshi wasevinga miliyoni 2 neshweka nemega miliyoni 2 neshweka notugomusha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemega mitwara 5 notungomusha go kwangura wasevinga mitwara 2 nemega mitwara 2 notungomusha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nabaharunza boda dance school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu ebiro bikurebi shemebona namashemerwa minji nitutabarusi ababona abatunja visas kandi tumanyisa abantu mwena ngwemihendo yitu tugishazire okushyahari miliyoni 2.9 byona bihwire kukorera cyayi cyenyonyi Dubai turire Christmas omuri Dubai Hayes recruitment experts yabaretera interviews za aircraft cleaners cargo handlers security guards warehouse workers waiters na waitresses orwakashatu 210 okwikumene aha chayika cheka shahibiriza kasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwehandisa no kwabusha ninga free registration aha yona aha mataji gabo gona esimu not mushanju ina not rukumi ninga not mushanju ina itani hamwe na not mushanju ina emwe 2 3 mukaga wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hatabafurikire kimwe bakaruga Garage Street no bashanga Makanising Street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma eri kushangwa Victor Bwana Road washumira abana byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hoteli nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga
typhoid Kenya na China. Mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles empango n'amabare habisika na swimming pools. Twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya warehouse ebintu byona no butandu bata. Yuko mbutumwa bw'abashubuzi twakomezamo na namakuru agishika cya kabiri ubw'amahena nihanga biri kwetebekanisiza okwijika ekiro ecyatare sita amahe muri a district ya Chenjojo batebekaniseho okuragura abantu okwabusha kandi nukwija kumara ebiro bina umuru 1000 zo kuragura kwabusha okutebekanisibo muringo gwo kwetebekanisiza ekiro kya tarehe sita amaheno bashaba abantu okwejumbira habwe birabona ebikuza kumara umuru mwenge sawo Bezwayi bangu watakuigira abakama bangu bagamba kunu kulukubi alira kenyo mwebezwe no muhote yakekura yagamba abamwe bagende baramucha ugamba jero wote kwa na baramucha kandi exani ekugamba bikago yabi kudagaba actually team zingaha yena so mu buli gombora zino zibalizeho ali abasaho baliyo bajanjaba abantu katandikire kiro kinu niweja kwa neitwe mpaka cyakana cya weekend kuija abatunjira bujanja be basimira obuherezo obu wari umugongo hamwe n'amaguru amajo gazimba tinkwikara tinkwemera no kuteza amaziti nsobora no kujya kusesa ninga ngwere ndi paralyzed ya maguru agutingura batakurungi bitate mukamanya nyamba natumbazi bagumba kangene ngezeo ndaba kurungi habwe kurungi yana aremo tukolire na government yeyo tukolire akaruru kona tukahereze owektinisa president tarehe sita nebaho biro mukaga byo kwa kabiri buri mwaka barukwijuka ebiro mukaga byo kwa kabiri omwaka gwa 1981 izoba obu amahega National Resistance Army gahambe kambi yamahe aga government yakabamba izoberyo rikatandikentandikiro yo kuzahura ihanga rya Uganda no kureta government roho bwa hati omwebembezi gashakwa Daniel Bingana webare Daniel Bingana babantu abarukweshumbo mu rukumi baraburirwe indwara zitari zimwe na zimwe ahabwa busha mu district y'Isinjiro okujanja bakwa bushoku korirwa harwe ku health center ya kana omutano kanso y'Isinjiro kandi kutebekanisiwe Minister Bright Ramirama akwatanise na Rotary Club of Kampala na Guru numanya ngo Isinjiro emyaka ena yone wire nita tusinga Uganda yona service delivery kandi tusinga service delivery namarwaro gitu nago nbaga evaluating Rotary ne kore bintu nkebi nitwijante tobujanjabi tutsasura babyabusha niceje byaba byabusha tiba kusasura tugenda kuceberesha gama amisho buri kimwe mu kucebera kwabashaho cishanyura ngo ndwara nka pressure na shukari nizo zisimbire musheke umbantu twashanga bintu beturuga kukebera twashanga abantu bane pressure nije kintu kirabwinji hanuya mu barwire betungire hanuya na abantu abandi baine shukari konka baine shukari babati bakumanya ngo baine ki shukari kandi ubuherezo y'ingano burungi ahubwo kuba baragurira abantu batakubiyeho sente kandi baragurira indwara zose shashama kuvuga kokuta n'ingaro zikokuta bikimuzamushitana munaya umushitana Minister Ramirama akora isakiraka okushaba abatura ubutosho kwekebeza bakamanya kwamagara gabo gemi niwo kwekebeza tinkutina niwo kwesirimu rubaza bakukebera sirimu abokwa ngo ekijano omanya kinyagaki kinyaga bike wana omanya ngo rwire turutura
wano manyangu torwaire no yirinda sombweni itwe yoburu myezi mukaga nyoni teko kuzagenda check up abantu mwena muchebeze pressure muchebeze shukari akakoko ka sirimu na kintu cyone cyo gukora icyo kushasha nashenga kandi ubuhereza bwana no bwaci no bwabushe gasha kwa Ruth nuwamanya webare Ruth nuwamanya twakomezamo na namakuru abazire bashabirwe okureka omuze ogwo kushwekera emicwe mibi ey'abaana babo ubwabamwe nubo barukuzibirana n'abashomesa okubahana bagambirwa mu kiganiro cy'abazire na n'abashomesa ahari Standard College omurintungamo okushaba oku kwirwa Eden Sintade orukure by'obwegiso mu district ya Ntungamo kandi abira ryo mu kiganiro cy'abashomesa n'abazire ahari Standard College Ntungamo abana bine koto mu ishomero barita bageze baho ari bibi ndaho bine cyashubize baba to mu koti kandi abajyageze abajo mu kote na beje bagenzi babo kandi abana bo barunda babisiga election abana barondora abechi byaji ababe manisweti barabe byona ko kumanya bavuga abantu bakubirondera batero burundu hati system ya koti yitandikira mu class bo wazurimbazi mukuru wa Standard College Ntungamo najangu bumwe omberemezo barukora mukabashomesa n'obutabanko bw'umaka oburukuteganise mishomero yabeje nga omwana agenda kugira ati niwe tata na mama bakutura hamwe tata kinko manya ahatura na imana kwa katabiri ato mwitata na sheri okumpa fees muzaha mumbinga oshangana misinga uke myezi ntakushuma ate cyo kuchimanya atitwe tu interveninga tulisha kwa kweka kwenisha babazire tutakarekeraho abana bitu kureka tugumizemu tubegese micwe kandi kureba ngo abana bitu nyensya baturigira mwabo mugasho umuringo ngumwe hari nito Michael mukuru wa Standard School omurashamire Ntungamo nashaba bazire okukebere bintu by'abana babo na mnonga babana bahumuruka kwe hari kutware bitaro kwikiriza ubwo mu mashomero amasima gutwine kubona ko kutaba mu ihangeri are regulated na Uganda Communications Commission na wecho ushanga umwana yabagine basa kusama applications zindi basa kureta yari gamara mu kushoma hona bazire nabashabo kwatagana n'abashomesa cyera abana okushoma batari kuteganisibwa umukwindura aha mitwe n'utereza imico y'abana kuko twabe twagambire twongiremo za kamera kwa TV security tukoma mandege mukono namani za kamera zikora mu muhango bayine kibiro ncuro no garuko kireba gasha kwa Nagud Fatuma webare Nagud Fatima umuri witwa TV Sumurunji ni nyongera kusima aho ruturebera hona kandi webare na nukutorana okuguma aha TV West Studio makuru agacencire ngo tuyikirize tugaruke tumure ko tujagarukana na makuru agandi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munywecho katoki yeri no bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki
non alcoholic drink enuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Yamushugu sako yaguretera umucyago kwetabo mukazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika kumara imyezi 3 tari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingura ibihembe biri mente ibihembe bindi biri musa water tanks smartphones embuzi emfariso za branjiti enkoko n'ekitire cyanyamurungi kandi kusingura na AGM obwinji bwo bukonje bworagure niko n'imica yawe yo kusingura ereyongera Yamushugu sako bino buhereza bwa business loans school fees loans agriculture loans boda n'izindi nyinji Yamushugu sako erashangwa Yamushugu Nyakasharara Kaharo umuri Kabale kandi ina mataji umuri Kahondo Maziba buharaka mwezi rw'amatunguru kigonji Kabale rubaya hari Karimira Rubanda na Rwentobo tungamo esimu notu mushaje 2 anana mushanju 58 nkaga na mwenda Norondo mwanya aho bugwaje buri kugabwana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa umuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitwara coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking ne marira kandi rinzirwoje hariho na wifi aho kuba ubusinje bwawe ni kuru ahari The Arena Villas and Hotel twine gardens z'umutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkoryo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ni 2 abiri ni 5 webare kutorana Rukiga Sako Limited imyaka yona nko mulingo gumwe ugo kwebaza twakuretera promotion yo kwendera umwaka yetunzireroni kari miliyoni igana umubiro bishatu byonka ahamagoba gacendezibweho twinironi zikeza bushobozi ubwinjina burisa school fees amashomero amaramizo nebitongore bindi ezo kutungura umutindo gweka tanka zamizi boda ezabachara neminyeto muri branches nkamuhanga mini branch Kamwezi Rwamucucu Kashamya Nyaruziba Sizi Kabare Rukunjiri hamwe na Rubanda urabaza koze simu okubika kwiyayo no kushoshora roni tera star 299 star 2 hash okuratire ndajiro twine accounts ezabakuru hamwe n'abato premiga 5 no kwiyongera higuru usingure bihembo aho naho esimu noti 3 abiri ni 5 anani 2 5 na mwenda amazina gada mubiro kasi nindugaki koti cy'Uruhare district myenda ni ngora twosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh solar itiyambe munoga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batatiro center zone ntojezomu mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi birukura amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebikira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju nkaga ni 5 eyabusha Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0 hash and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Olino mutwogoluma emimire ejiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Crema Plus wamanyi kubulumi n'okuyamba kombuta eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Crema Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda tolaba omusawo. Kurugera kimumbuki mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitanya kandi burujuma n'uruhingwa no bwegendesereza kandi rushoromwa y'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union
SPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa gutebekana isigweje kora birometenderekere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahinge n'iminyeto no bahwerwa ankore kofi omukora y'ukutungure byaro nywa umwana umurungi kumutano ogwa ankore kofi ugutafuhirirwe n'imibasi ukwamagara mabye kandi ugora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya ukiceraho tera note 8 note 3 note 5 3 Obwengula obulabiko obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne ku bunyonyi kusala ebisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuli tuzikino ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Kurukayo okomuka humuro twagumuzamo na namakuru ageshwe kiki abana nshoberwa batendekirwe ebyemikono bahebwana n'ebikwato ahabwabusha omu district ya Chenjojo abaruko bakwatira ko mu ihangeri ya Poland basimire minister Janet Kataha Museveni ahabwabusha giki ahamukoro gwo kwasabeja bebikwato empabuhwezi babandiza okusima minisita w'ebyobwegyese Janet Kataha Museveni watayo omushonga zabo mwaka 2021 obwo ekitongole kyabo kya Gate of Hope kyabire nikyenda kwibwa. We were in trouble several years ago. My wife Akiki, thanks to Mama Janet, and Mama Janet, she intervened immediately. We can peacefully live our life in godliness in this country. Praise God for Uganda. Praise God for giving us peace and liberty. We wrote a letter to Mama Janet requesting for the intervention, and she replied positively on our letter, and she appointed the Office of Anti-Corruption, Afande Nakalema, to intervene in our case. So in the end of the year 2021, the officers from Anti-Corruption Unit were sent to Chenjojo district to do the investigation, and they confirmed that I and my husband, we are the founders of the organization. So together with my husband, Peter, we are so grateful to the Minister of Education and Sports, the First Lady, Mama Janet, for the intervention. Abana batine chwera aba batungira obukugu mu kubija okubazira n'endijo myuga kandi bina amasomo ntaza kubaho empinduka omu miturire yabo. This course that they have taken, carpentry course, you have not been paying any single coin. It was free of charge. I thank Papa Peter and Mama Honia, plus all the other Polish donors who have been supporting us in each and everything. I'm so happy today because I'm finishing my studies as a hairdresser. I thank the Polish donors who helped me to pay the school fees, and I have managed to receive the package, and now I promise that the skills I've got here, I'm going to go and use them. And you are going out with the package. You have something that you can do. And most importantly, we taught you about God. So live a life that you have been living here. Be faithful. Omukoro gukirwaho abanyabutegetsi batari bamwe na bamwe nukwe kusima empabuhwezo okorwa omu ihanga rya Poland ahabwo kukwatira kw'abaana aba. We are also grateful to the funders. Through them, God's work is being manifest. Thank you, thank you. When you educate the young people, you are actually developing the nation. I'm impressed by the various skills. I'm also impressed that these people who come here, actually they don't pay even a single penny. As a government, the work which we are supposed to be doing,
You are doing it for us. You're going out there. Living here as a sheep, you're going out there to find wolves. Are you also going to become a wolf? Or you're going to remain a sheep? There is a lot out there. Please make sure that you go through all the temptations. Trust your God. Believe in your God. Pray to your God. Abana barakurenga 10 nubo baganyirwa mu ntebe kandi stage gashakwa Daniel Bingana. Webale Daniel Bingana twagumizamo na namakuru umureberezi obwa South Ankole Right to Reverend Nathan Ayimsubwe yashaba abakristayo okurwana soborumaka hamwe na no makanisa obwe barukwejumbira umukwingo mwane Bishop Nathan yabanajweka abahure hamwe na n'abasaba dikone ahari St Matthew Cathedral Chamate mu district ya Ntungamo. Umukoro gwo kujweka abarisa n'abadikono mbureberezi bwa South Ankole gwakorerwa St Matthew Cathedral Chamate Ntungamo. Yashira umwerukira abukuru kuyaza kugamba nabikiriza Right Reverend Nathan Ayimsubwe Bishop wa South Ankole yashaba kristayo kurwana soboro maka no makanisa. There is no church in this church that has around for 20 acres. Venerable Reverend Ronald Kache wabura yashaba abahereza kubecho kureberaho umururu cyumwe. Ohurire ashemerere kureba hari sifa reba hari yari icyanga munonga yaja ngo myaka 5 ahingire omwani ahabureberezi aso ayihiremo miliyoni 15 nesente nyingi munonga. Abajwaro burisa no dikoni baraganso kwatanisa n'abahereza abandi okubura injiri y'amazima. Twine generation hati erukura kutamwa magara ukwita abana abana okugira kwitiriza kuce nishaba kugira ngo abishemwe mwena abakurusengiri okugira ngo tugarukanisa abantu bamanye mukama. Umugandi abikiriza abashaka kubecho kurebera kirungi no kurebera abantu abine birungi bakozire. Byagamba Bishop Muhammad Bogere obiyabaye bembiro kushabaha kanisa ya His Grace Tabernacle Church Verenzi Omundins Town Council muri Singiro District. Kagumaho tukatambura mu nterene tukareba abana yibahika shani tukagenda tukayobeka tukataye n'amategeko tukayaba bakora amategeko shani tukagenda twakora kuba tugambira twakora umurimo ejesha tuyihangara hangu ahabo kugira ibyo kureberaho. Ogubona yahabura abantu kugira kwetegereza no kutungura amaramizo gabo okushaboku kwa pamwe n'ebendera ya NRM agwentebe y'abakazi bisingiro Lilian Ruteraho arahanganye kundiye ecyabire kiremye twakikaho. Haleluya. Kurugobwe amazima garahanga emwe na umuroki mubwenje abo kubasika goraki zikakanya tushware yo kuwaza tugenda dushemire kabari kugenda nyamushana takushagara no kwetera takushagara kutera yaje miromze go kwata no kutanisa abantu namnongo mbyo butegeki murecho kushagara ete mcho yo kushagara
kushaka mutajagarire ajyaho yemereza mutuma ashagarire no mpurura abantu bashagarara umuntu naisha kubiha tunakata kwa boshagarare no bihano to kunjagara gasha kwa ntatkunda na Ruth Nuwamanya. Mwebale abanyamakuru bitu twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru ag'ibyemizano. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Twakwatirowa Allen Women's Wear Point amaka gukunyerera emishono hamwe no kweyicererizamu nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera ijo tora no myenda yitu nka silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteteye by'omurembe twine na za bags ezo kugenda n'amakoro na bags ezo kwihayo style yawe omubwijire nituguza hose hamwe kamwe tushanje harimba guta street ahashungine n'echombeko echa hosma ruma abernina tukunyirize Christmas age ebirukuchaho era no tushanje 8 nibe not 9 Allen's Women's Wear Point. Your smartness is our concern. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity, and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy. Yes. At school, everyone crunching. Nange kumulimunga nkola. Muna mwachi maika zanyo. Tabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sumagire Joshua. Kati nange bampakingire saa. And one way, get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. twari makuru ag'ibyemizano time ya She Corporate serizuba yayoreka umutindo murunji ubwera kusinge ya Orira Girls High School na goals 3 ahari 2 omumpaka za ligue y'umupira gwihange y'abakazi kandi umuzanogo gwazandwa hari njero utegeko center goli 3 kwa Jessica Namanda Hairat Babirge na Sandra Chisache nizo zasikia timu ya She Corporate Sahabu Singzi okutera Orira Girls High School FC na goli 3 hari 2 omuzano gw'empaka za ligi ihanga y'omupira gw'abakazi EAFA Women Super League obusingizo bwata She Corporate omwanya gwa kabiri ahabonera na bushato mizani 10 ahachimeza cha timu 12 omizane ndijo yazanwa lizoba Makere University yasinga Kawempe Muslim Ladies
ahagori birahari zoro. Uganda Matters High School yo yagutura Asubo Ladies FC gori na zoro kandi yo Lady Doves y'amasindi nayo yatera Rains gori na hari zoro. Omakuru agandi agibye muzano empaka z'emizano y'abanyeshenjero eza East African Community Interparliamentary Games ezo Murundi ogwi 15 ezigwirweho omu butongore ahizo bijanye n'abazo aho Uganda esinjire Burundi na gori na hari gemwe omu mpaka ezo mpira gwebijere omuzano ugu guzanirwe ahacayi cha Philip Monderugogo. Welcoming you to the Omondi and welcoming you to the first match of the East Africa Community matches for the Parliamentarians, and began really well by Nsereko Mohamed. Nsereko turning that ball well to Asuman. Basalirwa honorable. Basalirwa looking for options. Tries to drill the ball deep through onto the right hand side of the wing. John, good shot! Oh! Quick goal! Quick goal! Hazikimana! Oh, here comes the new entrant, shooting well. Oh, what a goal! Beauty! Beautiful strike! Panado. Oh, they're chasing this one now. Asman Basalirwa. It's Basalirwa. Masaba is open. The Jazz! Oh! Beautiful finish! He just came off the bench to the score sheet. Sekabira. Dennis. Striking goals for Uganda here. The MP from Katinkamu North, Twaha Kagabo. Nsereko. Oh, what a pass. The hat-trick is looming. Hat-trick! It's a hat-trick! For shot number 40. Sekabira Dennis. It's Nsereko. Goes for power and misses. Oh, dear me. He blames the ground for the missing Nsereko. And you can see the reaction from Shabani, telling him that was not a penalty. Mwebare abanyeshenjero bitu ahabo singuzobwe umurebu wito murunji amakuru agacencuire agono twabasa kusyaho ahabwe cireti kandi abanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Lois Gava awo rumo rwo bonero itwendeza kuri akonje. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Register wine the test that lasts yakuba Sigard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera no tusazo bibiri mukaga na mukaga notina atalnitano okusinzira kulangeza njawulo ku mulito z'ebino ku Global Paint yelanjwa Global aletawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi ceiling. St. Peter's Altar Wine ekozebwa mizabibu yonka kandi tebekanisiibwe kurungi kukozesebwa maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduuka gona mwihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motosekoyo akumadigiyonga namo bulungi netambula bulungi neba kalibobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro g'amafuta ga Rubis wonna mu ggwanga. Agacencuire kireki entebe kanisa zahwire ezokwakira President Yoweri Kaguta Museveni omuricege gwa nyencakade naija tumusiime ebirungi byatukolera cyo kwanza osinga bataye tunga mu district tongwize entebe kanisa ezokwera NRM okusinjira higuru mwenu ni sima secretariat ya NRM abantu abarukweshumba 10 batunjira obujanja bibwabusha mu district yisinjiro lumanya ngwisinjiro emyaka ena yone wire nita tusinga Uganda yona omu service delivery.
eshaaha za 3 z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Could be double or buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.